Atau kātula Samoa Entertainment TV mai pia ile amatanga o le fo i vai aso ai usi mai whaafonga. O whautuaina nei al pulenga le suawai ana pa anga umalama i a tautua nai whaapuna le suawai. Tālu le te tele o timunga o palapala ai vai tawhi o tapu e ai suawai e pe ona tā ua le whaasalalanga al pulenga le suawai le so. O le suawai la vai a le malo o lo sau mai whaamamati tele. Ina ia mama le suawai, ma o si aino na tulanga wha tulanga ina le soifua malolo ina lolangi, peitai. Ele umwhai ona tulituli loa pe wha awau pea le nā tulanga saunga le mua le suawai. Pe a whai o le a wha awau pe fui, ona au mai whau toa ngal pulenga le vai. E wha apupuna le vai talu o palpalawai tawhi o mawai suawai. O lo wha asa wai paipai le atunu. O vai tau timunga o iei nei o tau mate fui le au vavalo o le ate tele se palolo le masina fo November. O tulanga masani e lava mwhautuanga whai pea, mai le fōu ilo tātou tunu, le tui mai pea, ina ia tali vai timu, o fiu fili lei, ma whaapuna suawai paipa mō le saonga le mua soifu o tangata uma. O le whaamnatua ia Samoa ai mai se o le au whaiwhātuanga o le tāu o le koko i le nei masina, na toi whaamnatu mai e le whionga le pāle mea fia mea nao mimta a whale fo i alanga o a Samoa na sawai, mai sa veo se alanga tūpeli tele o ainga i sawai, sa whana nau mai ai to ngā koko ia i le motele tai o tātou tunu umalisilia i le onus fulu tausanga ua tua na ia o mai nei peitai. Sa unol palmia sa iei fōi whawhitau i leo nā vaitau o le koko, mai suinga o le tau mwha mai sa mawai koko ai o le pa umau lalo o le tau o le fōi o loa, ma amatai fōi o na aunga tata, ma lea mana ia le koko la tau pe fōi o na iei le popo mango. Ai tal tonu fala pop tonga fala su fa sa inisi o ye nei le straws e pe sa no al palmia e tele masiliatul te mau ai ngai mau mai koko pe afa nga e ngo si inisi o lo asiliatul na tau mai ola ato le ye market ul koko Samoa o mautino ai lo na ola le leifa au pea o le si le nga le so fa pito mo le koko i Samoa ye tu fa si le fio le fa koko ye sanga fa au pea ona to e una ye o tatou tanga tai fa to anga le koko. Pei on sasa wa il siria le onus tau sanga talwai. On fa malo si awal tai tai al malo. Ia fa sol au fai koko masaya nisi awala to ave ai lea o loa Samoa maana ala ngā tupe mōna tangata. Ua mai a fa liu ile fa Samoa tu si tai ala fa Peretania le Jaws pol tu stala mal au fa salau i Samoa. E tai ala ia la tau fa salalaunga o tau lumanga al palmene o Samoa. Le tusita iala na whanau mai inifono tanga ma whetuwha inga sa whaia. Mō ni taimi tau sanga o tuana i le vātanga te whaasalalau. Ma le pulenga le office o le fono i lona whailau tusi, office sili, a lau whai ngā ruenga. O le tusi lea, o mai au na whaasamoa e tai ia i le ngā ruenga, a le autostala, e le anga i whanua o lana whaamtalanga o le whailoa inga al pāle mene whaia, ai o le whaalolo ngio tu la fono mota, e le ngata tu la fono tu mau e tu la fono palmene. O le aunga o le tusita iala, o wha Samoa, ina ia mawai se ngā lulu e wha atasi la o wha salau malpuleng o le fono. Ia mawal malamalama wha tu la fono ina leo ngā luenga whaia tustala. I le lipoti ina o taun mangal palmene, ai maiso le nofo file mua i o Samoa. O le ala asanga ma le wha Peretania i le wha Samoa le neita iala, na wha atupe atoa el malo Australia la na PACMAS, Pacific Media Association, po lana asosi mo whaasalong al Pasifika. Sauno ali pristeno le tios langi kerosoma. Ilungon le tio le malo o tusita iala ili mata itainai tu stala le whaasalalau. Pero ila tau ali potia fontang al tato palmene. Ina ia mautino ai sao ato toa. Mai o lo tala whengai upu o lo whaonga. Ina ia manino le atunu. O sili ai nei le mai yaso talo na nofo sila fia la fi ongo tufulele. Masau ni e tali atu ni whaalawlawe tupu whaafo se i maa fia ile nu. Ile pepa o whaamtalanga le adra. E wha aso na whai ailu ploketi le tufulele. O le whaawa upeo po kalame le amol saunga le mu mai whaalawlawe tupu whaafo se i talu mai le luafe sutasi. Ina ia sila fia tangata o le tunu ule la asanga i whaia. Pea o ina tupu se a wha. Ai o se ngaru lolo po intawhenga whaafo se i maa fiai. So i fuo tangata o le polkalame sa whaafoe i le whaiwhai mea whaatasi lea ma le mtanga luenga o whaanatura ma le si o manga ai o le FESA, le Samoa Fire Emergency, o le vaenga kulu se mu, le ofisa wa ai tau mtanga luenga o leo leon whalpui pui,
ai o le Samoa Family Health Association no nua le alofa whaatau o le ola tanga lengo tinam tamaitai whapea le adra. O le isi le vaenga o le porkalame le mauili to'o o lo whaatupe umal malo a Melika ma whaatino e le adra a Samoa. E silia i le iwa se fulu a lim tamaitai na awai e au fiai fo i mamatai o nuu o le autola vau o whanau e o lawa i tangata iman o ngā whaapitoa ngā luenga whai whaatasi ma whalapo tonga o tā ua ilunga. Ua mai ai nei na whatau nui na malmanu i alpolo kalame le ulua i se lenga mo le tu malo palo tau whale alupo i sa wai. Lea na whatino ina le whai unga le wai aso ma vai. Wa ai ale matango fie o oloa i se ese i so se ati na ea le tu malo. Ai mai se le tu tau whato anga. Le olo o mafuli i aile whama i te male manu lauti o le tatou malo. E tawala atu matanga luenga o whato anga mwhai ngā whaiwa. Ina ia una ia o tatou tangata i ngā lului. Na ia mauti noa le lawa peo mea tau mawhai le atunu. Ma ia tafi e sea le ola whaalangolango i oloa ma mea ai tau mawha mai fafu. O le whioma ni stalangolango, ma ia wa fui maono a safo. Na whai mafonga le malo e mamoli whaftai le tu malo e le matanga o fio ta penanga. Whapel ngā lue whatasi wa mawalunga i whaamo e moi. Ma whelanu lanua ia ia tina e ese le aso. O le awalawa man whaamo e moi o le ngei polkarame. Ada fionga de mingiska mangge matanga duenga. Whakoanga mwhenga whaiba. Inga ia lava ka mawhai kokongu. O kako i kumalo. Masi kako a ngu. Inga ia. Aua me o kako ola whalolo i le nungana. Ma ia aua foi. E o kako koe wharangalanga i o loa au inga mai whaso. E mawai oi le mai suka. Ma le koko mawarunga. Moi lava. Ole kua lalo man whakuanga mai le fionga i le mingiska ma le mtanga luenga o whakuanga whenga whaiba. Ia ka kouko anga ngai e koko kalo, ufi, koko mangioka, ka mu, whai, mawhala au ainga. Ia mawhawhanga ia lava au povi, o moa, whanga ia lava ma moe, ma pua. Ia mawa aile nei le kako ma koe whale. O i, kako ke kali a kuai, ile kamota o le soifuanga pe o mai ei sa fa ilo ai fo i male sosoani le malo mo le tu malo awata mo fainga o nei ati nai ma tu sa watu ai se le ne tu sa marsfulu a fe le komite le tu malo ina ia pule lava la to i vai ngai fa ngai nai awala to ati nai tau fato anga ya pada luku masalo le go ko daki de ni ko ai se lenga o uai se lenga pe masanga i mama ko mai ya nga o me fai nga ngala me fai ma ku fa si fa la ese ya pe ka yang ya wale ma fai ale o ko le fio male ti fai pule no kalsanga ko le fio male mista e ma kai sa wale se de ki o au kai ya wa ye ni kai au ya wa mako mai ma de me rofa fa ka wa mai ka ko fai na ma ro de fio ma mai kai palia ma ka pegeka ya ka wa mai de a fio mai de i ska fa ko ma fai na faiva de fio mai ala u de ma de ko ya fa ka sei ma ngi ka ma de ma fa ko ma fai na faiva ya o le ala ku nya ko ai se fu wa fe ya ao le komiki ya fa tala o fio ma ka ma le ku ma ro dai Mari fia pati ke tato i kumalo. Lo Samoa Entertainment TV mai ia mas ka o kuko o na Samoa. Ia sa tai au le loko le tua ai paso i kuai.